Jugoslavija, zemlja bogate kulturne i kulinarske tradicije, dom je mnogim jasno definisanim, a ipak prilagodljivim jelima koja su se pripremala u skromne sastojke, ali s mnogo ljubavi i maštovitosti. Ova jela, iako rođena iz nužde, postala su sinonim za dom i toplinu, stvarajući neizbrisive uspomene koji danas žive u srcima mnogih. Bečarski paprikaš. Robustna mješavina svinjskog mesa, paprika, crnog i bijelog luka, sve zajedno odinstano na tihoj vatri. Ovo jelo nije bilo rezervisano za posebne prilike, ali svaka domaćica znala je da tajna najboljeg paprikaša leži u strpljenju i polaganom kuhanju koja mu omogućava da razvije punoću ukusa. Sjećate li se kako je kuhinja mirisala dok bi se paprikaš krčkao u loncu, a vi ste nestrpljivo čekali da probate prvi zalogaj? Iako ste možda kao dijete više žudili za nečim drugačijim, danas vam ukus bečarskog paprikaša vraća osmijeh na lice i budi tople uspomene. Ovo jelo je bilo posebno popularno među poljoprivrednicima koji su cijenili kaloričnu i zasitnu hranu. U drugim regionima, poput Hrvatske ili Bosne, jelo se pripremalo sa manjim varijacijama u začinima, ali osnova je ostala ista. Projara. Tradicionalna pita iz jugoslovenske kuhinje, jednostavna za pripremu s osnovnim sastojcima kao što su kukuruzno brašno, voda, so i mast. Ovo skromno jelo često se obogaćivalo mlijekom ili sirom kada su bili dostupni, dodajući mu sočnost i bogatstvo. Pečena do zlatno-žute boje, projara ima gustu ali mekanu teksturu, idealnu za servisiranje s jogurtom ili kiselim mlijekom. Iako je osnovna verzija jela cijenjena zbog svoje jednostavnosti, moderne varijante uključuju različite dodatke poput svježeg povrća ili začina, čime se projari daje nova dimenzija ukusa. Projara nije samo obrok, već dio kulturnog identiteta i sredstvo za okupljanje porodice. Geršlo ili keške. Poznati pod lokalnim nazivima kao što su ječmena kaša ili pšenični griz, predstavljala su osnovni stol u svakom jugoslovenskom domaćinstvu, naročito tokom hladnih zimskih mjeseci. Ove jednostavne, ali hranljive kaše, bogate ugljikohidratima, bile su temelj prehrane mnogih, pružajući neophodnu energiju i toplotu. Pripremljene od ječma ili pšenice, ove kaše su se mogle lako obogatiti različitim dodacima, prilagođavajući se ukusu i dostupnosti sastojaka. U nekim regionima, kaša se služila sa dodatkom kuhanog mlijeka, čime se dobijala kremasta tekstura i blagi slatkasti ukus. U drugim, masnoće ili čak komadi suhog mesa dodavani su za dodatnu sočnost i bogatstvo. Jelo kao što je keške nije bilo samo hranljivo, već je i pružalo priliku za kreativnost u kuhinji, omogućavajući domaćicama da iskoriste ono što je bilo pri ruci. U današnje vrijeme, iako možda nije toliko često na trpezama, keške nastavlja da bude simbol skromnosti i izdržljivosti, podsjećajući nas na vrijeme kada je jednostavnost bila ključ preživljavanja i zadovoljstva u jelu. Masovnik. Skromno jelo od kukuruznog brašna jednostavno je, ali duboko utkano u sjećanja onih koji su odrastali u siromašnim vremenima Jugoslavije. U današnjem vremenu, kada su jela često kompleksna i puna različitih ukusa, masovnik predstavlja povratak korijenima i jednostavnosti. Njegovi osnovni sastojci, voda i kukuruzno brašno, lagano se kuhaju dok se ne zgusnu gustu kašu koja se potom služi sa malo soli i po želji sa dodatkom masti ili sira. Ovo jelo je bilo izrazito popularno u ruralnim područjima gdje je kukuruz bio lako dostupan. U Makedoniji i Srbiji slična jela poznata su pod imenima kao što su kačamak ili palenta, dok je u Sloveniji poznato kao žganci. Ciganski gulaš. Poznat pod različitim imenima u različitim dijelovima bivše Jugoslavije, kao što su romani gulaš u dijelovima Srbije i gulaš na ciganski način u nekim krajevima Hrvatske, predstavlja pravu rapsodiju ukusa. Ovo jelo odražava duh zajedništva i snalažljivosti sa svojom bogatom kombinacijom mesa, paprika, crnog luka i često krompira, sve zajedno dugo dinstano do savršene mehkoće. Gulaš se obogaćuje paprikom i drugim začinima koji mu daju karakterističnu crvenu boju i pikantnost koja zagrijeva i najhladnije dane. Jedna od posebnih čarolija ciganskog gulaša bila je njegova sposobnost da se sjajno slaže sa sveže pečenim hljebom. Zamislite kako bi kuhinja mirisala dok se gulaš kvrčkao, a kruh pekao, stvarajući neodoljivu aromu koja vas je mamila da se okupite za stolom.
Taj miris svježe pečenog hljeba kada se upari sa bogatim i začinjenim gulašom nije samo nahranio tijelo, već je i duši pružio utjehu i toplinu, čineći svaki obrok nezaboravnim. Cicvara. Da li znate šta je cicvara? To je jednostavno jelo koje su redovno pripremale bake u bivšoj Jugoslaviji. Bilo je popularno zbog svog ukusa, a dodatna prednost je što je jelo bilo veoma zasitno za cijeli dan. Najbolje od svega je što je priprema izuzetno jednostavna. Cicvara se pravi od kukuruznog brašna, vode, soli i masti, a često se dodaje i malo mlijeka ili sira da obogati ukus. Kada nije bilo mnogo izbora, gusti mliječni kačamak bio je uvijek dobar izbor, često se jeo u hladnim planinskim regionima. Ovo jelo nije samo pružalo energiju, već i simbolizovalo snalažljivost u korišćenju onoga što je dostupno. U Crnoj Gori cicvara se često služila sa suhim mesom ili kiselim mlijekom, dok je u Srbiji bila popularna kao samostalno jelo. Istarska supa. Tradicionalno jednostavno jelo iz Istre postala je prava kulinarska zvijezda. Nekoć skromno, a danas slavno, ovo jelo je priljubljeno zbog svoje jednostavnosti i bogatog ukusa. Zanimljivo je kako se nešto što je nekada bilo pripravljano iz nužde, zbog nedostatka mesa i ostalih resursa, transformisalo u pravi gastronomski hit. Istarska supa se priprema bez mesa, a osnovni sastojci su crno vino, maslinovo ulje, voda, šećer, so i neizostavni kruh koji se dodaje u supu kako bi upio sve ukuse i dao joj posebnu teksturu. Tradicionalno se služi u posebnoj drvenoj posudi poznatoj kao bukaleta. Festivali posvećeni istarskoj supi pokazuju njenu popularnost i važnost u kulturnom i gastronomskom smislu. Na tim festivalima kuhari iz različitih krajeva dolaze da pokažu svoje verzije ovog jela, što doprinosi njegovoj raznovrsnosti i bogatstvu. Čak i svjetski poznati kuhar Gordon Ramsay pokušao da skine kapu ovom jednostavnom ali impresivnom jelu, što samo govori o njegovom izuzetnom statusu u svijetu kulinarskih delicija. Danas istarska supa nije samo jelo koje se priprema za brzi obrok, već je postala simbol istarske kulture i tradicije, prilika za okupljanje, razmjenu i uživanje u jednostavnim ali bogatim ukusima. Pečeni pasulj sa lukom. Pečeni pasulj sa lukom bio je osnovna hrana u svim jugoslovenskim domovima. Jednostavan za pripremu, ovaj obrok je bio izvor proteina i energije. U Bosni ovaj pasulj se često pripremao sa suhim mesom, dok je u Makedoniji bio poznat kao tavče gravče. Kuhani griz sa džemom. Umjesto čokolade, djeca su nekada dobijala jednostavno, ali slatko uživanje. Kuhani griz sa džemom predstavljao je jedan od najjednostavnijih, ali najdražih deserata. Džem, često domaći, pravljen od sezonskog voća, dodavao je slatkoću i bogatstvo ovome inače jednostavnom jelu. U Sloveniji sličan desert poznat je pod imenom zdrob. Čorba na brzaka. Poznata i kao ajnpren čorba, jedno je od onih jednostavnih, a izuzetno ukusnih jela koje su domaćice pripremale kada je trebalo na brzinu nahraniti porodicu. U ovoj čorbi osnovni sastojci, jaja, sir i povremeno preostali komadići iz jučerašnjeg ručka pretvarali su se u topao i zasitan obrok. Ništa se nije bacalo, sve se koristilo, a čorba se zgušnjavala dodavanjem malo brašna i mlijeka, stvarajući kremastu teksturu koja je milovala nepce. U Sloveniji je poznata pod imenom jaječna juha, bila je prisutna u različitim dijelovima bivše države. Sjećate li se kako ste dolazili kući iz škole i zatekli dom mirisan na ovu čorbu? Iako ste možda u tom trenutku maštali o nečemu bogatijem, ajnpren čorba vas je uvijek iznenadila svojom jednostavnošću i toplinom koju je pružala. Danas, kada kušate ovu čorbu, ne samo da je ukusnija nego što se sjećate, već vas vraća u dane djetinjstva. Naružice. Dalmatinske slastice od naranđine kore i tijesta bile su prilika za uživanje u bogatim aromama Mediterana, čak i kada drugo voće nije bilo dostupno. Njihova jednostavna priprema činila ih je popularnim desertom koji je zaslađivao živote i unosio radost u mnoge domove. Kompot. Tradicionalni napitak od kuhanog voća bio je neizostavni dio domaćinstva u svakom selu i svakom gradu širom Jugoslavije.
Kao jednostavan, ali efikasan način za očuvanje voća tokom hladnih mjeseci, kompot je omogućavao porodicama da uživaju u bogatim ukusima sezonskog voća čak i zimi. Ova slatka, sočna poslastica bila je posebno omiljena među djecom, ali i odrasli su joj teško odoljevali, čisto služila je kao osvježavajući desert ili kao prijatno piće između obroka. U svakoj kuhinji priprema kompota bila je prilika za kreativnost. Različite kombinacije voća, od jabuka i krušaka do višanja i šljiva, kuhane sa šećerom i začinima poput cimeta ili karanfilića, stvarale su nezaboravne mirise i ukuse koji su naprijedili atmosferu doma. Kompot nije samo značio desert. Bio je simbol gostoljubivosti i topline doma, važan element kulturnog identiteta i porodične tradicije. Ova jednostavna jela su nekada bila osnova preživljavanja, a danas su gotovo nestala iz naših kuhinja. Ali oni koji su ih jeli kao djeca znaju, ukusi siromašnih vremena često su i najiskreniji. Jugoslovenska kuhinja nije bila samo hrana, bila je način života. Možda se svijet promijenio, ali ukusi djetinjstva ostaju. Sjetite se mirisa koji dolazi iz bakine kuhinje. Da li biste danas ponovo pokušali da skuhate nešto od toga? Došli smo do kraja još jednog niza siromašnih jela. Da li imate tople uspomene na neke od ovih jela? Možda se sjećate još nekih drugih? Slobodno nam javite u komentarima. Uskoro dolazi treći dio, zato ne zaboravite lajkati i pretplatite se na naš kanal.